Agotla to 29 C and B. Last thing draw. On side be happen Delhi can now. In Delhi the flight taking the paya place. 2000 flights cancel. Boarding pass must you ask. What about 40 no money. For our first 2019 payment. Sama com for do mark. Our various exchange rate 28 kilo 855 boarding. Largest city in Thailand. Sleepers. Oh. Boro noto hai sra se rent ho nai man ko hotel chola ya ar phale mai ang lai jong ar phale ma se 22 balance ha ra exchange ko no ne na ga Go down. Win right 100 baht for lockdown. Guri company or choli yes mai phai mo lai mai phai mo ne so surprise good morning jotana nyorona ani 3 gonta ni kahan dak sai na nai tama kha sung to time on dunia por sa paila ha famous tama kha sini flight ke na Agotla to Guwahati via Dibrugarh ta ngitamangkha Agotla to Dibrugarh ni flight si dilengja ngi Dibrugarh ni flight sunu yakai thangpai Dibrugarh ni Guwahati thang flight sunu yakai thangpai ni ja ngi bo yakai thang mane sini Delhi bo sangmai khasnai time o ngi khana sung price ne ngi pura 3 gonta salai kolai option aichu last masaka jodi Agotla to Guwahati ni jodi passenger horone kri ke simis ro mana ke ta ma hain hata ke han mag se wa so break blocks khali ang pura han ma ta customers ke ma la ha thanks to our friend Changs han bagai ta bok sum ta thang lai ne Guwahati gar ja chini team tok ta ma la ni ba san nagal Mizoram ta mai gar no ke chini rail journey start nai and chung chini horo Delhi saune Delhi thunai ta ke sum ta tara hora se ekdom last check out মানে যে কাউন্টার ক্লোজ করে সব সাহলছে গতা সিলিংস নাই তা সুনসিনি ইমার্জেন্সি পিএনআর মালহা তাও সুনতো আগে তো বিয়া ডিব্রুগড় চিন থানা তো মানে ডাক আউটলাইন গুয়াহাটি ডাইরেক্ট নাই তা পিএনআর কা তালছনা রজাল হা কে পিএনআর তারপর জায়গা প্রিন্ট খাইনা দিন রজাগো ইমার্জেন্সি কে সব লাইন আপ তাও और সবই সে চিন টেনশন কম আপনি আউটে টাকা চিনি সিকিউরিটি চেক র পাই টাকা সুন থানাই তাঙ্গো sini mau sini gate number 4 kana rasa rest take 2 घंटा से 2 hours mana isne ko maybe kita asun ni di dama khaina samar khai tana ta phone okisa bono na night jeri sung gor thang sai jorla hamar thang nai journey na di journey finally tabok sung boarding khai tang boarding tan ke sung 11 na sakhoi man start bus ba dekha ready almost going to be 5 o'clock just like 6 hours they batong ko Guwahati mana sinai ko gate ni the bank international journey can always prepare for your sacrificing your sleep one my ne bisingo okay so finally kala ha seat 29 C and B tau thang lai stai Last thing draw. last thing draw this thing draw samay ko tak tamang samay ko na Guwahati saulai gar na Delhi sa ja soi samas na Aga jaga saya ko ta kon ta sadi bong. anon sai be hapan Delhi kan na Pedi. ini kan na okay program mat hui horsa ko sara do sisa ka malai na ke man liar finally we landed now Guwahati airport you tell ko baro mal lagi na dolo bai ari dolo bai asal cost ke Guwahati sa male mangha Guwahati ni Delhi thane flight cancel paisi kita bok sung to sini je flight delay kaisa Dibrugarh thangai Guwahati thana himani dugui chung ketal pe na tik laila ha kita bro kel tama kasini ketal kesangru ro kene Guwahati group tong na bro kene tel ka air India book hai pel ha ta pe na ska koila ha ta han se bezal ska bezal ko ta bok tamang phio kha ta ka airport phatar thai pa le se Guwahati airport phatar ta bok Delhi thangli ha flight cancel ngas ke bezal hata sai lap kori pane asken bezal asen joto passenger kabang motor utla pultang wala ha mabali joto jol jak ba tension ong jak ba man software update ba ma pui sak kana kan ke keep update I'll keep posting ta ke senor spalel ha sini gate number 6 ta
Tabok noita, tabusu basika. 8:40, noita somoy yo body. Noita somoy ma kana bisingo. So belai kini customer ha. Customer phane soi samas nai kana bahai. Ini bangma challenges face khela apa pomo grassland trekking na paya khois. Bo hai customer ko jang maya khois. Tao sana ma kaya kan nasi semata khoi bo bangma. Waiting this so. So then in flight ini 2000 flight ni situ ba. Asu sana meza dari pasai semata khoi. Hari. Tao ke sun ko. Baggage collection of Pfizer or Bangla. Rajdhani Delhi Airport Airport or Bangla. Actually, bell collection bell number 5. Total all is available. Then here 2000 flights cancel. Kuba Malia Gazan. Kuba or seen Manisha, which I was tongue size. Okay, Chinta, airport flight on Ramiro one is over. International. About height of the domestic missing bus or missing luggage of Lanka, meeting the Tamu. About 3 o'clock, 3 a.m. at Lampura. I spent 48-hour journey in Pura. The like cost of worst experience ever. Among the lava craze, Mata of Mecca. Oh my god. Bro, this is I got a smart to car. I should have bought already. The national sector is work about. I was still to come out to our international about flight cash another flight. Finally, Tabok is in a boarding pass massive. Asu, my attention payment to Tabok. Satas Bazne Pura. So Nature. That was in boarding pass ma. That's immigration officer by mine. Security check. That's taking immigration verification. Man tha man ra file ko. Jabi da man ko. Security check pass thai ne bon bari ma lai ne jo. Notary phaila ha. Notary resume ko pura bor bawas nai pura ko. Bor bawas pura gila da. Tao mah có trên gate pass, chúng check hay là flight information đấy trên gate number 4 này, chúng ta thang lái tàu đó, tan cơ giờ gate number rồi à, số boarding time xin số giờ, and flight number xin số giờ, seat number xin số giờ, cái chúng ta thang lái trên cái flight các cái something này cái gì, trên boarding time là 7:45, and trên số giờ này xin đó, 8:45 departure này chứ, cái số 6-7 घंटा रवाना पूरा. Then it's done. Tomorrow, आराम से. Asal mas makin aja. Dan di sini gate 4. Orang license 26 रहता हूँ. Sini gate 4 kan ada ni bisa. Agar pakai dua thang per orang tu asal dari kota uti je bank store orang pura. Kami aja sini India bu. Delhi Rajdhani sektor. Cuma pernah beli salju bela. Mia sal pakai kopi mansi. तो साल को 24 आवर माने पूरा मात 3 मास है काम है और थांग बस होई परे मे बी 6 आवर्स बस मा कानाय अब सब फाइनली कालाय छ आको मा कालाय छ और अधिक बुलाने ध्यान रखें कि द्वार के बाहर निकलने से बिल्कुल पहले आप रक्षा जैकेट में हवा भर लें। यदि आप ओवरविंग द्वार से बाहर निकल रहे हैं तो फाइनली लैंड बखाइका कपलोखा सिनी माइग्रेशन प्रोसेस
complete खालीने पण बरे visa माना लाने गोवा में कौन बरे 600 किलोमीटर बाद सिटी baggage 40 ना माने अब थानाई तो अब यार वो बटोमाई को पलाप माने सिटी baggage तो माने bell number 40 ना कौन बरे जब कारण से एक्चुअली से बात करने को सिम लोग माने नहीं खोल लोग मान process तो $6 मास लाइने जाने के boxes फाइनल बार box pakai sauka agar saja level baru dorong lagi bezal sih ayo lagi kan dorong itu kan begini Puro ang first 2019 of 5 minutes sih Subramania Airport Kotomata mah ngetak second time fight dong Subramania Airport sampai kan lots of foreigner migrant visa clearance Bangkok ya Subramania Airport Also immigration ni phai tao lo sini mamnya phai lahan luggage bell number 40 no te ro ka phai tamai tho ara line ko ta queue ko ta sunja tamai purpose of visit tao was now is kilometer re busum ma thuya ne ko ta sia phai because the currency exchange was sadaron khaine aro ka tax bang na yes network Thailand is number 1 SIM network. Jauh cina Airtel by Jio tahu mahita. Tahu ke salah ni pajak. Orang berapa sini team ro. Thailand is first dish in Subramani Airport. Oh, careful. Hot. It's very hot. Thank you so much. Salah sini tahu? Yes. Jamong iko first Thai ni jamong. Ontas kamu? Iko. Oh, what is this called? Pad Thai? No, not Pad Thai. What is this called? Tom. Salah sini jo tahu ke? Tom lah. Fast. Produk lalu asyik. Sama kom produk mak kabang chicken is on the way. Tahu ke salah sini? Sini first Thailand ni payment jamong tu. Thor ya deh. Thor ya deh. Hello. Tahu sama kamu $10 baik. Currency exchange kali ni outside airport. Our brothers from Nagaland, Sikkim and yeah, only Nagaland, Sikkim, na? Nagaland, Sikkim, and I don't know. Yeah, Mizoram is not with us. Yeah, Assam. Na nahi tha emas hi asake hasal. Nearest currency exchange is 28 kilometers from airport में आता है। तो बात तो इस बिराउल बात समझते हैं airport आस पास मनी में ब्लेस तो आता हो अगर मैं सावे को तुम बात बाय tahu semar saya bela kita naik pun kamu ni lengkap kamu dah harus siap ya masa itu kita flight on aja ya Asia 8:55 boarding ke sini ya Asia apa so nanti kau masa ya mati ya traveling 48 hour traveling 1.5 hour खाना पूरा journey का और 59 from Bangkok to when you're flying to na dorong kapura counter tahu ke so Bangkok ni tahu keluar kasih sorry ni place hangzai karwas pun first time khai tahu kendra ko naik aja thai ko noya ro tahu thang tahu siang mai thali na khai tahu Second largest city in Thailand after Bangkok ni pore bono second largest Bangkok pe belekin do fast life city but aroka slow life dan aro bishibak mondir rok mane Buddhist temple rok bishibang rok and aro different culture so abono nanya and kup petang ko Manager card mai ko boarding to bolta
On behalf of Asian Audit November, I'd like to say thank you for having us. যেমন দিল্লি বাই গুৱাহাটী ফেয়াৰ মাই বেছিং থাং ৰং ফলো হৈছে so finally we landed Chiang Mai এটা টাম মা খাই কিন্তু ডমেস্টিক সিরম লেছি থাইনি সিমা বিরমানি বা থাই বড় বেড বানাই সিলি আবলে বিনি ব্লগল মাথাছিনে গুৱাহাটী হাইটা ইন্ডিয়াও যেমন গুৱাহাটী এয়ারপোর্ট হয় মা হাই হাইটা বসা তেতা আজ কতমান সাইয়া পুরা দিল্লি হাই ওকে in the baggage number 3 phải đấy. In baggage number 3 was in his luggage phải đấy. Also, cái bóng mấy người Guwahati đi airport nhỉ. Mới sát tới thế. Cái bus này đến Guwahati này. Cute sai cũng là bus đi chợ. Chúng ta vào gari cả thay đó. Chúng ta vào thăm station hotel. Come to cook sao mà cả. Tadi bui sele jatta nai. Reporter. Kok bang saya aja. Hai di na. Log sang bay sang. Trên gari. Bây giờ nó khi mà rồi nó muốn kidnap khai mà nhỉ hay không? Vài trăm không? So Thai ra nè, Thai nó police lên hai bên hotel. City này, airport này phát ra này làm ta này kia. Ở cái Bangkok hay nhỉ, ta Pattaya rồi hay nhỉ, as a happening place nhỉ. Ở cái kisah sering kisah discipline life. Nó có gì mà trên hotel này cả hotel room ini Duan Kawan Hotel Chiang Mai rồi biết không Duan Kawan Hotel Chiang Mai hotel itu sini ama view ambience tadi views nggak ada view Chiang Mai hotel 그렇죠. 그 마용 보통. Yeah. On the light, everything. Okay. Man. Let's see what's inside. Oh yeah. Nice. Bathroom. Let's show you bathroom. This is our bathroom. Dryer. Charging point, no? Nice, man. Hi there. You see what we have here? Sleepers. Oh, room hay xin tổ hợp lên. Then we lock on money there. See here, from here. The lights. Lots of lights. Go. Danke. Hi, Asumsa. No, sorry. TV, you have TV, coffee? Pour moi, c'est pour ça que c'est un TV, coffee, fridge, mini fridge. Light. This is sit here. Chat. See the view of the city. Wow. Chiang Mai. Hai chục. Đi so hor. Hai chục sang này có phải đi. Còn hai đi. Đây do một ra bữa nọ này đây bữa nọ hay sra se rồi sini hotel bus cả nó có bike rental này mà không có rental cả mà sini hotel luôn có sini hotel cho lại ra nó phải lấy ra mai ăn lại trong mai cho nó phải lấy mà xin bike balance sao rồi mai street food cho này mà street food được cái anh đại cái close một cái ông Pattaya hay là Bangkok nhá tầm đó giờ đây là chỗ mình cute mới sẽ overcrowded như vậy sao trong này bang này đây trong sau này pass rồi sẽ làm cái exchange cái đấy rồi làm một cái xin cho nó này vậy mic mà sẽ có thể đi đây đấy trong này bang mic mà sẽ ta cũng không làm Office फालतू में बोल रहे थे नहीं जानेगा क्लीन है अवेलेबल का ट्रांसमिट स्टोर है जो है तो Tabo sini exchange payment tu dah. Bunyi 100 baht kalau nak woi. Nampak. Tabo 100 do. Bisik tu bank kan bomba naik man. Apa nak masuk lagi ya? Lepas tu jam kom nak woi tadi nanti.
fried rice, chicken fried rice na oi. Now 78. यहाँ पर 22 rupees दो तो 22 rupees दे संगारे को मतलब चला की खाई तई वो तई पानी है तई पानी है तई ना मोठुं गई तो नहीं Yes. What's this? What's this thing? cuma 100 baht 95 sih lah. rang cái chục 100 You did it. Lighting korang ke bahaya benar. Kalau pakai sekat na begitu, pakai sampai pakai na. Orang Indian jasa kudi tampon orang soal yes. Order naik kena. So be careful. Ini sotor kong udah na. Ini sotor kong udah saya mana udah. Okay. Mới khỏe con này thì mới mạnh khỏe con nữa. Không mới khỏe hay. Rụt rớt. Thì nó có cả thằng đó anh suppose bảo là khi đó là thao sai chẳng mấy. Thao sao mới khỏe có mà sao cả. Thằng con về cái nào hết cả thằng con nó bớt xin nào. China rồi nè.